mi tak odi nanti leng lamba jelas sampai mungkin arah petang doa mi bah tak mantia nikah mon nikah maki gula mungkin iya batur sing teminta gula ke Allah tak lebih beri iya beri aja dengan mati maki tu berbeda maki kartu Telkomsel mun habis saya almarhum tak bisa jelas paham gak ki mulia entah tak mulia sampean kita tinggal gula semulia kak kita tu sampai aja ya mana pian tak mulia pak gula rojak mulia sekali ya bisa tak mulia kau beli janda kau ni ada pemulia kada dekat ni oi mulia oi lihat ni kan gambar sandal Kanjeng Nabi ni kan cem kocan benci dah kah ya maksudnya berdoreng kah nah ni kah tak langkong ki ni kah nah ni kah gambar terompana Kanjeng Nabi ni kah ni kan benci dah kan dia ingin coba dimen ki jadi gelak gulakan gambar sandal Kanjeng Nabi ni kah gambar sandal ni kah gambar terompan ni kah terompana serang terompana ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saiki ba Mi'raj niki kalabe kocak niki insyaallah tak kerta uper niki kak mi labot tengah mere uper niki kocak ni cetak saya beri ke bersenal nika cepun ulama tak kira itu pani apoi korca rokok jong rokok kering somber dage panas merdua tak kira kecok maling cetak si bedah ke bersenal Kanjeng Nabi ni sekelang kongki ini kakak aku berkaki boleh tahu boleh tahu nikah ini cak kulian sampai mari pidato itu kak sekelang kongki sing aja ambek dah kok kecuali yang diempuk bini kaki kamu sekelang kong nikah gambar terompa sandal ajun Gusti Nabi ini ke banyak budi kasah ya dok baru dan sampean mun tro gambar ini ke deki sampean suruh download suruh muka neng geugla ke putrana pas suruh print pon jelas ki kaki pon mertung nih kak mertung sepor sampai kerja merdua napa saat tiaki ate kuleban sampean mati perhatikan nomor 2 qara'tumul Qur'an walam ta'malu bihi sampian maca Al-Quran keng Quran nata eyaman laki ngaji ka ati si mati ni kau muntak ngaji sampai saya bahasa di lu beni mati muntak ngaji dia ngaji keng Quran cuma gendi biar tak jadi kelakuan ati ni mati inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa naba وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Napa can Quran inna lil muttaqina mafaza sebekal untung budian orang setakok ke Allah atau rok perintah Allah nek sebekal untung secelaka sera orang setak taat ke Allah lah tahu si untung si atau ke Allah kula ben ajunan makelang ngaji abe tabu nanding datang ke pal-pal tapi
ada muni kanto ni gula cerita Bengkalan sehingga cerita gula nikah turjen kokop Bengkalan muni kanto tak ada bidana jadi ni kai borok can Quran orang seuntung nikah orang setakok ke Allah setengate boy tabunan ni pada ada makele temu beda patakot nai pegemet saya rasa ngocak kimbian kan titimun sampean oning kau orang ngejok rebo kan king kedua iban sampean sih ngejok berarti lima oning sampean kau orang ngejok rebo langke oning kan berarti pada ngejok oh apa bang kimun tak ngejok kan tak oning tapi enten ni kebulan beda gambar ni kan beda gambar ni kocan ni kata ibu bola ni gambar ni kocan ni gila kan beda gambar sandal kancing Nabi kian ni kan ni gambar terompanan Nabi Muhammad ni kan kocan sampean ni kan pon maca Quran hadirin keng Quran tak ada tiga lakuan mati hati kula benajunan terselamat thank you kak aduh muni kar bekir tadi mangkin ni aslina de rumah mi tak de ring mantioca mangkin ni kami tak ada orang pan mintu pah mun lambakan mantioca pan terus langsung ibri ya Allah mi tak ada mangkin ternyata hati kula ben sampean semati hadirin nomor 3 na pada mun Ibrahim bin Adham idda'aitum hubba Rasulillah kula ben ajunan ngaku lebur dak kanjing Nabi lebur dak Nabi Muhammad tapi wa taraktum sunnatahu tapi kau leben ajunan atingkal dak ta sunat-sunat kanjing Nabi atingkal dak lakon-lakon Gusti kanjing Nabi hadirin ngaku lebur dak Nabi Muhammad keng tak norok lakon kanjing Nabi mate ati ni ka neka ngaku lebur asolaweten seleka amolotan ngaku lebur keng mun tak norok lakon mate ati ni ka napa boleh sing ngojak tak lebur hadirin napa boleh siapa lanya ada dak ajunan Gusti kanjing Nabi napa boleh sampai beci dak durian kanjing Nabi ni ka aku lebur keng mun tak etorok lagu kanjing Nabi mate ati ni ka hadirin saat tiaki doa kau leben ajunan tak mangkat doa kau leben ajunan tak paringi bi Allah Subhanahu wa taala jelas ini nah apaan laku kanjing Nabi ni ka ahli jaga malam ku leben sampian mun malam jaga itu jaga malam ben malam jaga ka mun jaga malam juga tahajud mun malam jaga juga tahanyut kan tak ada ni anu mbak tak oning ke horil batah pita kanjing Nabi gak dinto hadirin kanjing Nabi mun ada ngangku telo geriki Khalil Yasin itu lemah dia apa cak gila pada kanjing Nabi telo geriki yang sebagian ulama ahlu sunnah ada bu senikah kanjing Nabi ada telo geriki nikah nunjuk aki kanjing Nabi mun ada sakoni orang teporo saya kocak norok kanjing Nabi nikah makin dengan kuile makiriki mun ada sakoni nikah norok kanjing Nabi makin kui telo geriki mun setalami kedua ikumet jadi bisa norok kalaben hisan kalaben kenyataan lah karena telo ongku beda secara maknan si norok enten le makiriki karena gak mun paku telo gak mun pangan merong kiwe kolle gak mun pahi telo ya anakin pamirang kin ero iki idin teti magile mak king mun teu biasa kadin norok kanjing Nabi mun tak bisa ninja ngaji ne kanjing Nabi mun tak bisa ninja bejeng kanjing Nabi mun tak bisa ninja ibadahna tori tenda asarin nah masa asarin tak bisa ninja ki buru tenda pada bisa tak bisa ninja tenda asarin nah kanjing Nabi mun asarin miring kanan di sebelah kanan ni ke Ka'bah tetapi mun ite mora Mekah aulu deje miring ke beureuh mun ide jeuna Mekah aulu beureuh miring ke lauk mun ite beureuh Mekah aulu lauk miring ke timur mun ilaung Mekah aulu timur miring ke deje tetapi miring ke kanan sinurus ke Ka'bah pah tanang kanan nikah ke bayi lampen nak pepe nikah kanjing Nabi mun asarin senikah miring ke Ka'bah pah tanang kanan nikah ke bayi lampen senikah ke bentan nikah asarin kanjing Nabi tetapi pada tak bisa ninja ibadahna tori ninja asarin leka tak bisa ninja asarin nak ninja ada kanjing Nabi mun salat tak siwak hadirin kaju arok biasa tak andi kaju arok kaju kurmis tak apa tak andi kaju kurmis sepenting perkara kasap kaju cotek anan sahab penyempit juga hah enggak bagus loh bapaknya
Kayak gula ku menguncang gula boleh tali aja berkintar. Allahumma sholli ala Muhammad. Engke kajuna apa pada kan? Kajuna apa pada? Surban pada. Sebelum sholat niat asiwa ke nurut kanjeng Nabi pas surban nah oswaki kebaca baca ki perbasana kiki ni kebaca. Mun sampian tak surbanan ngakui nih. Kan ngalak bunda lem cek nikah. Karena mun di luar nikah mun ngakui luar teti batik nikah wah gelir. Teti batik Tanjung Bumi mun di luar. Teti cak bah senikah. Ngalaki bunda lemah jadi cak kotor kan sekan tak berdebat ini kampung nurut kanjeng Nabi hadirin kuda sering maki masjid sarung terus kadang sering pun tak apa ngangguin sarung siwak ini kata apa sepenting niat nurut kanjeng Nabi siwak sarung ngau swaki sini lo napa cuman mun tempo mancing pak sarung ya pak atas tak kok siwak situng apa siwak kiat tunggu kok siapa nyempitnya Pemulai juga, pemulai. Siapa ucap si wakiat tu mai? Anang siapa je teh? Di mulai di. Oh pas si wakiat tu mai kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti bisa ngelak kau tengki kak? On, telok ni kedimin saya beda pak, secem pun. Ya bisa ngunceng boleh kak ini. Kayak hubungan ke Khairul Fatah, hubungan ke Syafi'i Rafi'i, ke Syafi'uddin, ngunceng boleh lo apa deki. Kula ba'da maurib, ba'da isya, nika nyebrang dek Telangu Sumenep pak. Jadi maklum pada teka hajat lagi. Jadi sampean borong kan leso kak, so mulai gelak koltung sampean dak ada engki kula anyar depak. Mun pak kula pidato kan nak sawo jeung ya tak kira mulai sampean pagun senik. Tapi kan depak gebeng kono kula pesu iki. Colong holil je lancang. Ada apa? Billahi tengah foto ngakok sana. Situ nyampe billahi kok kita ngarek kan angkat. Jadi tembang PSW ibung kono je mah yo darem bukan mah yo ada saja. Pak Abdul Holik nyon cokop kan Pak Abdul Holik. Habis nggak mulai ada Pak Holik. Ada tinggal mulai ngarang mulai ada. Mulai kon siapa je? Oh beda. Pak Holik nyon cokop Pak Holik ke. Alhamdulillah menter tunyana sampian Pak Holik ya Allah ikan teh lebih banyak ni kan ni sampian saya mampu ngaring banyak ni menter ikan teh ben sampian kak saya mampu Pak Holik menter haji di sampian ya Allah tekan ke laban gempang karena makin lah biaya puluhan juta hulil yasin dateng mun sampian tak rabu tatal ke Pak Holik jadi makin ni kasih sukses sampian ni kak kula makin dateng makin lah berkat lai tatap sampean tade entar gagal acara nikah. Jadi Pak Holik saya bidak acara ni banyak biaya menteri kente kelaban kente dunia akhirat. Ajunan saya teka hajat Pak Holik menteri hajat sampean di Allah itekani kelaban gempang hajat dunia hajat akhirat. Ben menteri Apollo ngeben kanjing Nabi sampai ke akhirat lagi. Nyuwun sapora kak sambil kerja bergelat lagi kak. Sapora lek ki sapora tak langkong saja. Kerja keng pos ngaposi letak ngentok tikal hud masofa wadak makadar bercubang jak fakta peleman si telok nikah apalagi ki buru jadi dek kibi rajin mun tanya ki apaan kak telok lek ki buru apaan kak leji kalau pai kap pibi ko le aku sepenting la telok gelo sini kakak titi sepenting ulah nyakit apa kak ya bokong kundung telok gelo le kok tak tahu sepenting la telok jadi oning ka Allah ing ibadah kula ben ajunan tak sesuai nggih tak memenuhi hak-haknya Allah. Nomor 2 Quran na ibaca cuman Quran cuma tadi bacaan tak tadi kelakuan mati ati kasih nomor 3 ngaku lebur tapi tak nuro dia mah bodoreng lebur tak nuro mun lebur pasti nuro nggih sekadin tok subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik mas doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li muallimina wa li ashabi huquqi wajibati alaina wa li jami' arwahi abaina wa ummahatina wa ila jami' arwahi abai wa ummahati Bapak Sumrati Bangga sepona Bapak Sumrati sampun sedengki
Ben setuju bengasapun Bapak Abdul Khaliq ila jami arwahi abai wa ummahati Bapak Abdul Khaliq indal kubur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ujurahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina biqawli la ilaha illallah. وارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا مجيب السائلين. اللهم أدخلنا الجنة مع النبي فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفض علينا ببركاته لباس العز والتكريم. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشفاعة ومن أهل السلامة في الدنيا والآخرة. اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي ننعم نرجو الشفاعة من محمد لو كنا نرتكب المحرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Sabora gak langkong saja buk sabora buki akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.